Hagan ko video ini apa ya ke stadium ke Kham Phylla na baru prateli ke stadium giban Pynlong ya ke FIFA World Cup arhajar arpewar po Qatar. Ngiti baru bagari Qatar kadai kari ke baningkong bat kadai ke sin ke baningkong ban Pynlong ya ke FIFA World Cup haga ayom telang. Kejing Pynlong jongki ya ganai ke tournament ke bahek tam jong ke pertai haga ayom telang namar kejing shit pala hapo jong ganai kari. Mentang ini pej ya kata ke stadium ke Kham Phylla ke umpat judon hakino gino kejing lekai FIFA World Cup bat haki tournament jong ki weipat ki jing lekai. Kekerteng jong ke stadium ke daika 974 labu ya kekerteng jong ke stadium kentai spa nyau Phylla namar la pendon kam machna ya ke stadium da ki kentai spa nyau Phylla teli recycle shipping container. But ya ke stadium la tibru ya kagum kata ke temporary venue la ne ke stadium ke bomne sa namar ya ke stadium on saben prano on dana kut kenika jingle kai FIFA World Cup. But they tang ke stadium hakeling sodong ke pertai ke bala menilai kai tang ke way ke tournament kenika stadium ke don haras abu abot ha nongba Doha. But ya ke stadium la depan beli perdaga lai teutrik unombar jong snem arhajar artway. But ya ke stadium la sedang menelek kai nengko ke FIFA Arab Cup hapring ke Egypt bat ke Qatar. Labu buat Pynlong hadu nyau teli kecing elek kai jong ke FIFA World Cup bat ke round of 16 ha ke manan. Let's say ke stadium ke beningkong bat ke bakatu kata ke stadium ke bomne lani kan temporary stadium.